Evo nas blizu švajcarske granice, treba platimo neku kartu, ne znam ni sam šta je ovo, neki put se plaća, da li je ovo Švajcarska, da li je ovo Srbija, da li je ovo Grčka, bienvenuti, a ti čuti. Arrivederci, bruda moji. Čekaj, vratimo gaće, pokrijemo se, vratimo jaknu. Bliza Italijani psuju kečap i majonez. Dve crtice, boga mi moramo mi na pumpu negdje uskoro. A 10 km do Švice smo. Jasan je pravac, gdje se ide. Za 500 metara desna pumpa. Ja to ne vidim. Joj, problem će bude. Ništa, vozimo na vrh gasa do naredne pumpe, 6 km. Znači, u 600 na 3000 obrtaje, to ti je to, da čuvamo gorivo na maks. I da se nadamo da će za 6 km bude gas station, ako ne bude onda da smo zdravo. Vraćamo se u Grčku. Pa dobro, mora biti blizu granice, brate, pumpa neka. Ali, nema veze, ajde idemo. U principu kišica je stala, što je super. Nema više ni sitne kišice, ali ovo mogu vam reći u Oxfordu delu znači, dodatno pomaže i od vetra. Bukvalno osjećam se kao mečkica, ne osjećam ni da je hladno ni ništa. A 17 stepenija, 16. Što mi sigurno nije neka temperatura, ni toplo ni hladno. Vigrijači ručica na dvojku, bukvalno ne osjećam se upaljeni, kao da ne rade. A na trojku kad ti upališ, onda skidaju rukavice koliko su vreli. Naši proizvodi idu dalje, idemo tunel je 6 km do švajcarske granice i moramo tamo da kupimo vinjetu koja košta 40-45 eura, sam misli. Vazi godinu dana, ali brate, sranje što ne možeš da kupiš nešto za par dana, brate, što ti treba, znaš. Ili za dan, dva, ili šta god.